Ibyo rero reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Tugarutse muri studio tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota. Amakuru rero hakomeje kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa ho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu bitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaba, biravuga ko hari abarwanyi bakomeye cyane mu twe twaje intwara 23 batakarijemo ubuzima. Ni mu gihe kandi zinyeshyamba bivuga ko ziyirukanye muri Ruzizi nyuma y'uko zari zahawe amasaha yo kuba zamaze kuva mu bice byegereye umujyi wa Uvira, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice yakomeje kugenda abigaragaza. Gusa kandi nanone leta zunze ubumwe za Amerika zategetse byihutirwa ko imirwano mu by'ukuri iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ihagarikwa. Turanyarukira ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa Rubaya. Ibintu byongeye guhindura isura kuva mu masaha ya saa 11:40 za mu gitondo kuri iki cyumweru ndetse no ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Bivuga ko ibintu bitari byifashe neza, aho hari kuvugwayo ibikorwa mu by'ukuri bitari byiza. Turaza kureba aya makuru ari guturuka muri Rubaya ndetse n'andi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda avugwa. AFC 23 ikomeje gutangaza yuko ibabajwe cyane n'ibitero byagabwe muri teritwari ya Masisi, nk'uko aya makuru abivuga. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeye cyane avuga yuko abagera kuri 350 bari impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuba batahuka ku bufatanye na HCR, ishami rishinzwe kwita ku mpunzi. Turaza nabyo kuba tubigarukaho turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Ari n'andi makuru agiye atandukanye tugufitiye. Rero mwe mwese mudukurikirana cyangwa se mwese tubana kuri uyu munsi wa none mu makuru n'ibiganiro, muraza kuba mwakumva byinshi cyangwa se mwakwakira menshi mu makuru akomeje kuba yajya ahagaragara cyangwa se yamenyekana. Reka nibutse abantu kandi none gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Jonifo, aho turushaho kugenda tubana umunsi kundi mu biganiro n'amakuru. Mwibuke gukanda like, share ibitekerezo byanyu n'inyunganizi, nabyo turaza gukomeza tubizakira ndetse dushimira n'abakomeje kugenda mu by'ukuri batanga ibitekerezo. Mu kanya gashize nibwo mu by'ukuri nabonaga abantu benshi batangiye kuvuga bati AFC 23 irimo irava Ruzizi, cyangwa se kuki turi kumva amakuru yaba yikuye Ruzizi. Ntago ari kubw'impuhwe cyangwa se kubw'imbabazi, ahubwo abarwanyi ba AFC 23 bategetswe kuva muri Ruzizi ni nyuma yuko bagabye ibitero muri ibi bice, ariko ibitero bagabye bikaba bitarishimiye cyangwa se bitaranejeje leta zunze ubumwe za Amerika, nyuma yo kubona yuko ibyo bitero ndetse niyo mirwano yari kubera muri utwo duce byagaragaraga yuko irimo kugenda isatira mu by'ukuri umujyi wa Uvira. Kandi leta zunze ubumwe za Amerika zarasezeranyije mu by'ukuri zarasezeranyije abo muri FARDC ko uyu mujyi wa Uvira izi nyeshyamba za 23 zitagomba kongera kwigerera ku bw'itegeko rya leta zunze ubumwe za Amerika. Niko bimeze rero, abarwanyi ba AFC 23 bahisemo kongera kwikura muri aka gace ka Ruzizi ho muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'ibitero ariko bikomeye cyane nanone bya drones byari byakomeje kugenda bigabwa hano muri aka gace, nk'uko aya makuru aturuka yo yari yakomeje kugenda arushaho kubitugaragariza cyangwa se kutwereka ishusho y'umutekano wari ukomeje kujya mbere hari muri kara gace, aho ibintu bitari byifashe neza. Muri Kivu y'Amajyaruguru niho hakomeje kuvugwa ibitero bikomeye cyane cyangwa se kumvikana imirwano ikomeye cyane. Nakwita ko ari imirwano kubera ko n'ubundi ni impande ebyiri zigihanganye, n'uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa Kinshasa, nk'uko aya makuru akomeje kugenda bigaragaza. Imirwano imaze iminsi yumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo yagiye ubusa, ahubwo Colonel Mberabagabo mu by'ukuri uyu nguyu n'umwe mu barwanyi ba AFC 23 bifashishaga. Aya makuru aravuga yuko ibi bitero bizagabwe mu minsi ibiri ishize bitigeze bimusiga amahoro, kuko byarangiye bimutwaye ubuzima ndetse n'abandi barwanyi bagera kuri 21 mu by'ukuri bo muri uyu mutwe wa 23, nk'uko aya makuru aturuka ho muri Kivu y'Amajyaruguru dukesha inzego z'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
yaje gukomeza kugenda abivuga cyangwa se yaje kugenda bitangaza. Ni mu bitero rero bya drone byagabwe hafi mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse nk'uko aya makuru arushaho kugenda abigaragaza, ibi ni ibitero bitigeze bishimisha cyane uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23, kuko byanabaye ngombwa yuko bavuga bati reka dufate iya mbere, bandikira ibaruwa leta zunze ubumwe za Amerika basaba ko mu by'ukuri bagira icyo bakora, ndetse bavuga bati ibiri kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mugire icyo mubikoraho, kubera yuko birakaze cyangwa se birakomeye. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika nta kindi bakoze, bavuze bati niba mutifuza ibitero ko bibagabwaho nimusubire inyuma. Ati niba mutifuza ko ibitero bibagabwaho nimusubire inyuma, nicyo gisubizo gihari. Ati nimudasubira inyuma rero n'ubundi ibitero byo muraza gukomeza kugenda mubigabwaho. Nicyo gisubizo bahawe, nubwo nyine batawe igisubizo kiri official, ariko niba mu by'ukuri inyeshyamba zanditse ibaruwa, hanyuma mu kumara kwandika ibaruwa hagahita biba ngombwa ko leta zunze ubumwe za Amerika zisohora inyandiko ivuga gutyo, bivuze ngo nta kindi kintu kiriho, cyari igisubizo nyine kuri abo barwanyi ba FC23, aho basabwe gusubira inyuma, ahubwo ndetse bakaba banasabwe ko ibyo ngibyo babikora mu buryo bwihuse, kubera yuko nibiramuka bitagenze gutyo n'ibihano biraza kuba byakomeza cyangwa se byarushaho kuba byabageraho. Gusa abarwanyi ba FC23 bagaragaje uko utishimira mu by'ukuri imyanzuro ndetse n'ibyemezo ngo bifatwa na leta zunze ubumwe za Amerika, bavuga ko bitari gukurikiza amategeko mu by'ukuri arengera ikiremwa muntu. Batangaza ko hari igikwiye gukorwa mu by'ukuri kuri ibi ngibi. Ese biraza kugenda gutyo koko, cyangwa mu by'ukuri hari izindi mpinduka ziza ko bazabaho? Ni icyo leta zunze ubumwe za Amerika rero bakomeje kugenda batangaza ku biri kujya mbere hano mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bagiye bafatira ibihano bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. Kuri inshuro rero bari gusaba ko imirwano iri kuba hano muri Kivu y'Amajyaruguru yahagarara, cyangwa se yahita mu by'ukuri ihagarara. Nk'uko byaje kugaragara, Tracy Kayikwamba Wagner yunze mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika barimo kugenda batangaza, asaba yuko imirwano yahagarara. Ihuriro AFC/M23 rero ryari ryandikiye umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio, rigaragaza impungenge ku buryo ibiganiro by'amahoro ngo biri kuyoborwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho Amerika iri mu bufasha uwo murongo w'ibiganiro ifatanyije na Qatar ndetse na Togo. Mu ibaruwa yasohotse, Colonel Nanga ushinzwe ibikorwa bya politike muri AFC/M23 yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo butabashije kubahiriza ibyo bwemeye mu biganiro byabereye Montreal ku wa 18 Mata 2026, aho yagaragaje cyane ikibazo cy'imfungwa 317 zagombaga kurekurwa mu gihe cy'iminsi 10, ariko kugeza ubu zikaba zitararekurwa. AFC/M23 yanashinje ingabo za leta ya Kongo gukomeza kugaba ibitero rero byifashishije indege zitagira abapilote drones n'izindi ndege z'intambara ku bice igenzura. Iryo huriro rikavuga kandi ko hari n'ibikorwa byo gushaka kwivugana bamwe mu bayobozi baryo birimo gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagasaba ko mu by'ukuri bene ibyo bikorwa byahagarara. Muri iyo baruwa AFC/M23 yanenze uburyo Amerika ngo yaba iri kwitwara muri ubu buhuza, ivuga ko kuva Washington yasinyana amasezerano na Kinshasa ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi, ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi busa n'uburi guhabwa ubudahangarwa cyangwa kwihanganirwa ku makosa bumwe na bumwe bushinjwa. Krenanga avuga ko ibi bituma ubuhuza bwa Amerika butakaza icyizere n'ubunyamwuga bwabwo. AFC/M23 yavuze kandi ko yakoze ibikorwa byinshi byo kugabanya umwuka mubi ndetse no gushaka amahoro, birimo kuva ku bushake bwayo muri teritwari ya Warikare muri Werurwe 2025, kurekura imfungwa zirenga 1350, kwemera gushyikiriza Croix Rouge mpuzamahanga abarwanyi ba FARDC barenga 500 hamwe n'imiryango yabo kuva mu mujyi wa Uvira, ndetse no gufungura inzira zifasha ibikorwa by'ubutabazi.
Icyakora iri huriro rivuga ko nyuma yo kuva muri Uvira umutekano waho wakomeje kuzamba, aho rishinja ingabo za leta ya Kongo gufatanya n'ingabo z'u Burundi, abacanshuro b'abanyamahanga, imitwe ya FDLR ndetse na Wazalendo mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri ako gace. Kopi y'iyo baruwa yoherejwe kandi kuri Perezida wa Togo Faye Nyasibe ushinzwe ubuhuza bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki kibazo, kuri Minisitiri wa Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al Khalif ku ruhande rw'Ubusuwisi ufasha Ubusuwisi, ndetse no kuri Mossad Barouzi nk'uko bigaragara umujyanama wa Perezida wa Amerika ushinzwe Afurika ndetse n'ibiganiro bya Doha, basaba yuko rero hagira igikorwa mu by'ukuri. Bavuga bati kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya hari ibibazo byinshi bikibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, ndetse bashinja uruhande kandi nanone rwa Amerika kudashyiramo ingufu. Bavuga ko leta ya Kinshasa ikirimo kwitwara uko yishakiye ndetse itigeze ikurikiza ikintu icyo ari cyo cyose cyari cyemewe kurekura imfungwa. Usibye kurekura imfungwa, bavuga yuko ibijyanye no guhagarika imirwano nabyo bitigeze bikorwa, kubera ko ngo habayeho kwifashisha ibitero bya za drones ndetse no kwifashisha mu by'ukuri ibitero by'izindi ndege zitagira abadereve zigaba ibitero mu by'ukuri, nk'uko aya makuru akomeza kugenda mu by'ukuri abigarukaho. Hari amakuru akomeye cyane rero yasohotse ku witwa mu by'ukuri Gasana Eugene ngo wabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, aho yahamijwe icyaha cy'ihotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugabo rero mu by'ukuri yagiye anavugwa mu bikorwa ngo byo kuba ashaka kurwanya igihugu. Abacamanza mu rukiko rw'imatani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa kane tariki 7 Gicurasi 2026 ngo bemeje ko Eugene Richard Gasana wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina umukobwa wamureze mu kirego cyatanzwe mu 2019. Urwandiko ruhamagaza Gasana rwanditswe ku itariki 14 Kamena 2019, aho yari yarezwe n'umukobwa wari ufite imyaka 21 ubwo icyaha cyakorwaga wimenyerezaga umwuga muri ambasade y'u Rwanda. Inteko iburanisha yemeje ko Eugene Richard Gasana wahoze ari umudiplomate w'u Rwanda muri Loni ari na perezida w'akanama kanoni k'umutekano yafashe ku ngufu wamureze ndetse ategekwa kumwishyura miliyoni 5 z'amadolari. Abunganira uwakorewe icyaha n'ikigo gitanga ubufasha n'ubujyanama mu by'amategeko Liston Abramson RRP cyasobanuye ko urubanza rwari rumaze imyaka myinshi kandi ko uwakorewe icyaha yagaragaje imbaraga n'umuhate byo guharanira ubutabera, ndetse n'ubwo hari ingaruka nyinshi yagizweho n'ibikorwa yakorewe. Bavuze ko usibye ingaruka z'ihohoterwa yakorewe, uruhande rwa Gasana rwagaragaje ko kwangiza isura ye no gutera ubwoba abatangabuhamya. Liston Abramson RRP yagize ati nta mwanzuro wakuraho ingaruka yahuye nazo, ariko uyu mwanzuro uratanga ubutumwa bukomeye bugira buti n'abantu bakomeye bakurikiranwe. Gasana yashinjwaga gufata ku ngufu umunyarwandakazi wari ufite imyaka 21 ubwo ibyo byabaga. Umukobwa ngo yakoraga nk'uwimenyereza umwuga muri Loni, ubwo Gasana yari ahagarariye u Rwanda ari na perezida w'akanama kanoni gashinzwe umutekano. Mu 2014 nibwo iryo hohoterwa ngo ryabaye. Impapuro z'ikirego cy'uyu mukobwa zabonywe na The New York Post zivuga ko Gasana bwa mbere yamutumiye muri Millennium Hilton Hotel i New York no muri One UN Plaza kugira ngo basangire, ndetse akaza kumusaba ko zamanukana mu cyumba cyasaga nk'igikorerwamo inama, gusa akaza gusanga kirimo igitanda. Muri icyo cyumba ngo Gasana ngo yafashe ku ngufu uyu mukobwa wari ufite ibiro 61, gusa ngo ntiyigeze abimenyesha ubuyobozi kuko yari afite ubwoba bwinshi, yumva ko Gasana ashobora kumugirira nabi cyangwa agafata ibyemezo bibangamira umuryango we uri mu Rwanda. Nyuma y'ibyumweru afashwe ku ngufu ngo Gasana yarongeye aho igikorwa cyo kumufata ku ngufu ku nshuro ya kabiri cyabaye ku itariki 11 Nyakanga. Gasana yasimbujwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda muri Loni no muri Kanama 2016. Uyu mugabo rero mu by'ukuri akaba yahamijwe urukiko nk'uko aya makuru yahamijwe n'urukiko icyo cyaha nk'uko aya makuru yaje kurushaho kugenda abitangaza. Rero mu yandi makuru yakomeje kugenda agarukwaho n'ubundi aho ngaho hari mu gaciyemo kugeza kuri ubu ngubu. Rero Human Rights Watch yasabye byinshi mu by'ukuri ku witwa Professor Nega cyangwa se
ku mugabo biherutse gutangazwa ko yitabye Imana. Uyu mugabo rero umuryango Human Rights Watch urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu wavuze ko utizeye iby'urupfu rwe, usaba leta y'u Rwanda gutanga ibisobanuro ndetse no korohereza mu by'ukuri abo nakwita ko ari aba expert babo bagakora iperereza ku bijyanye n'urupfu rwe, no bita Karasira, aho bavuga yuko ngo batizeye ko mu by'ukuri raporo yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS yaba yizewe. Human Rights Watch rero yavuze iki cyangwa se yatangaje iki? Ikigo Human Rights Watch cyasabye abategetsi b'u Rwanda ko ngo hakorwa iperereza ryigenga kandi ririmo umucyo ku rupfu rwa Aimable Karasira watangajwe ko yapfuye mu gihe byari byitezwe ko asohoka muri gereza ya Kigali. Umunsi rero byari byitezwe ko asohoka nibwo byatangajwe ko yitabye Imana. Human Rights Watch ivuga ko leta y'u Rwanda ifite amateka mu guhunga inshingano zayo zo kureka hagakorwa iperereza ryigenga kandi ririmo umucyo ku mfu z'abantu bafunze ndetse n'abandi bazwi cyane mu kutavuga rumwe nayo. Leta y'u Rwanda ntacyo iravuga ku itangazo rya Human Rights Watch. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe amagereza ku wa kane rwatangaje ko Karasira yapfuye nyuma yo gufatwa anywa imiti irengeje igipimo ko yari asanzwe afata ku munsi yari yagiye gusohokaho muri gereza. Itangazo ry'uru rwego ryavuze kandi ko hategerejwe raporo y'abaganga ivuga impamvu yateye urupfu rwe. Ibivugwa n'urwego rw'amagereza byumvikanisha ko Karasira yaba yariyahuye. Kwiyahura rero ni ibintu yigeze kuvuga ko ashobora gukora mu biganiro yatanze mu myaka yashize mbere yuko afungwa, aho benshi bavuga ko rero mu by'ukuri ibyo ngibyo bishobora no kuba ari ukuri. Nanone gusa haracyari ibibazo byinshi ku rupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 48 mbere yo gufungwa wumvikanye nenga ubutegetsi. Mu biganiro yakoraga kuri YouTube mu mwaka ushize yahamijwe icyaha kimwe cyo gukwirakwiza amacakubiri. Yari agiye kurekurwa arangije igihano cy'imyaka 5 yakatiwe umwaka ushize. Human Rights Watch ivuga ko Karasira yiyongereye ku rutonde rw'imfu zidasobanutse ngo z'abanenga ubutegetsi. Ikavuga ko kuba leta yarananiwe gutanga ubutabera kuri izo mfu bitanga ubutumwa buteye ubwoba. Human Rights Watch ikaba ivuga ko mu by'ukuri itizeye neza amakuru yatanzwe. Inyandiko ya Human Rights Watch isubiramo Clementine de Montaye, umushakashatsi mukuru muri icyo kigo, avuga ati hari impamvu nyinshi zo kwibaza ibyabaye ku rupfu rwa Aimable Karasira muri gereza, aho yongera ati leta ifite umutwaro wo kwerekana uko Karasira atishwe kandi abafatanyabikorwa b'u Rwanda bakwiye kubirebera hafi. Human Rights Watch ivuga ko urupfu rwa Karasira rwibutsa urwa Kizito Mihigo wapfuye mu 2020 aho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi wa Kigali nyuma y'iminsi mike atawe muri yombi agerageza guhunga igihugu. Human Rights Watch ikavuga ko mbere y'urupfu rwa Kizito yari yarabwiye ko arimo gutotezwa kandi afite ubwoba ko hari abantu bakorera leta bashobora kuba bamuhitana. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri Human Rights Watch yahuje ibirego byombi uko ari bibiri, hanyuma ivuga ko ngo harimo ibintu byinshi cyane mu by'ukuri byaba ngo bidasobanutse cyangwa se bitumvikana, mu by'ukuri bikwiye gutangirwa ibisobanuro. Perezida Vladimir Putin yavuze yuko intambara barimo na Ukraine yaba irimo igenda isatira ku musozo, gusa benshi batungurwa n'aya magambo. Nyamara ibitero ku mirongo y'imbere ku rugamba bikigaragara mu duce tugiye dutandukanye. Nyuma yuko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu Uburusiya bwagiye bwigarura byinshi mu bice bya Ukraine. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko yibaza ko intambara na Ukraine igiye kurangira, aho igihe ariko atanga ikiganiro n'abanyamakuru ndetse ni muri defile ya gisirikare mu birori byo kwibuka intsinzi y'Abasoviyete mu ntambara ya kabiri y'isi, nibwo rero yaje gutungura natangaza aya magambo agira ati mu by'ukuri igihe cy'intambara cyaba kigiye kuba cyanangira hagati na Ukraine. Gusa mu by'ukuri yavuze yuko Amerika igikomeje gutanga imfashanyo kuri Ukraine kugira ngo ikomeze intambara ku Burusiya, ariko avuga ko ibyo ngibyo mu by'ukuri biri mu byenyegeza umwuka w'intambara muri hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri, no kuvuga Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ni ibihugu rero bigiye kumara hafi imyaka igera muri 6 mu by'ukuri biri mu ntambara. Intambara rero aho kugeza kuri ubu ngubu yagiye isiga Ukraine yambuwe ibice bigiye bitandukanye ndetse bigafatwa nyine n'uruhande mu by'ukuri rwa Putin cyangwa se rw'Uburusiya. Vladimir Zelensky
nawe wa Ukraine nawe akaba yaratangaje ko atazigera ava ku izima ndetse kugeza ku mwuka we wa nyuma mu by'ukuri azawutakaza akiri kurwana n'Uburusiya cyangwa se akiri kurwana muri iyi ntambara kugira ngo abashe gutsinda ibitero by'Uburusiya byagiye bigabwa ndetse bikomeje no kugabwa nk'uko birimo birushaho kugenda bigaragara. Uwo nguwo rero ni mu by'ukuri Putin wavugaga cyangwa se wagarukaga kuvuga ati nyamara intambara turimo mu by'ukuri yaba irimo igenda igana ku musozo cyangwa se yaba igiye kuba yarangira. Ngayo nguko rero ibyo ni ibyavugwaga nanone kuri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Hanyuma rero turaza kugaruka n'andi makuru atandukanye araba akomeje kujya ahagaragara ku bijyanye n'akarere ndetse n'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi muri rusange. Mugire ibihe byiza.